Hello everyone, voinia chuan changthop hunrei lo te chunga olsum taka siamdan jithum kanzir don ani tiang changthop pa ngai te flatbread le ban siamdan kanzir don ni measuring cup le spoon kan ne kherlo point tiang te po hi aman the vekani karon tilang zel don ni maida hi tiang noli instant dry yeast hi fian te khat chuan baking powder hi fian te khat he hianin ati thoma don ani chini tablespoon ni oil hi eng oil po man thea tablespoon ni kan mangleang artui pumlian khat kan polle bokanga butter hi fridge da khalemo meya chuan tuemo tui sawa ti tui nilawin pona da chwa sa room temperature kha tablespoon ni kan mangdon ani chuan bonu te chuan soda dai lum cheng kha ta hian kan pol lut don ani no khat tlemte tein kan polanga chan chu alo tui lutuk pal theya khami veng tur khan alo khal lutuk ero chuan kan pol belang amar chu voinia chuan no khat hi atok cha eng ma pol belangai lo ni kan met khomanga ti hian kan noi na tur kan shufaya butter hi tablespoon li kan tela voile khata tel ngal vek lo po in noi pa in temte te hian fian khate te hena pol the ani kan gut pha bulam pang hi anoi nan hian kan mangrim don ani kutte butter hantel hian ti hian alo bera alo soma amai ro chu beidong me alo noi char turania achang le tiang hian kan noi pharve langa kan hui khom le thinanga he kan kut pha mong lampang hi kan mang nasadon ani alo nem thato emema tuna chuan han en maula khoi ringot point kan pot fan chinanga he po fan dor theini chuan ka hui khom le a ka kuta kala chawa ka biluta first proving ngai me lawin love pen na kan da anga ti top pokhana ur theini amai ro chu voinia chuan first le second proof kha kan nei ve thlap don ani bola oil kan da kan chul chhuak veka chuan kan han let vela tiang hian puanin emo sarang in emo cling film in emo akhu theya amai ro chu voinia chuan lockdown lai tenia ka cling film ka rap chin na kha azawa leitur te ka mumai lo wangin sarang hi ka mangang chuan ka changthop kha ka upchung khan aron por dona chu wang chuanin sarang khi de huna khana betang ti ka hlo wangim oil kha achunga ka chul mom pasa a puan hian ku kher lo pona the mai ro chu kan khu a minute somthum cha kan upani chuan he lo tho thato em a kan love pen tura khan tel kan dal le a kan han chul kwal le a asir te kha kan chang ur tur kha kan han nek thla a air kha kan ti chhuaka chuan he hi teraute kala chhuaka bol pani ka siam tela he hi flat bread ka siam na turnia chuan tunami hi changthop pa ngai siam na tur ka rolling pin po kha oil kha kan brush ani oil khan chuan tiang shape kwan oval deuh amo rectangle shape dewin te kwan ka siam ma karon roll chhawanga chuan ka billut le don ani hemi ka billu na hi uluk dewin ka chil don ani ka met khom deuh don ani achan chu han ur khan in ron kak du'a chuwang chuan uluk dewa tinga ya kutian uluk dewa ka du to ka billu nuwa khan ti hian ka rol le dewa chuan love pen a hian kada anga ka uble shi lok don ani minute somthum chung cha puan hian ka khu anga chuan munlum ka stove bula khan ka vahung le a chumi chung chuan flatbread changthop ve tho phek chiang kha mizo chan bon kan ti chinang kha siam don ani chuan chu po chu oven mang lowin stove a khan frying pan kha tel tlem te ka brasha chuan kada a artui chungmu kha achunga kada a minute ni le chan ve cha ka ura medium high heat a kaleta artui chungmu kha katat le a chuan minute ni le chan ve nuwa kalet le a kala chhuak le ta ni chuan hei hi kan flatbread siam chunia artui hantel khan in ati tui pha ve em ani chuan panin ka kang zo to achunga hian butter katata chuan basil hi chunga ka da don ani
chuan pizza chili hi nen hian athak sap ka du wangin ka ei don ani hei hi breakfast a kan ei chin vel ange hei hi alu le voksa kan polania ai me a hei achung hi kan en chuan a tho tha ani amin thaboka anem atui ani arim tui box sia chuan hei hi kan chang thop up kha ania lo pam thale to a tuna chuan artui chung mu hi achunga kan brush vele don ani chuan oven kha hemi chung hian minute nga chung kan lo preheat a kan vada lut ta a 200 degrees Celsius a function 4 minutes som ni panga kan urani hei hi kan chang thop ur chu alo ni ta a tuna chuan puanin kan khule don ni achung hi ro lo na na dai chung khan puan hnong man hi a thale zwala chuan chumi zo chuan reka da dai le turnia amai ro chu ke chu kalo buai deu wangi kalo hung rei dewa lo dai mana amai ro chu alalum ani kan han phel china in mong khwan avar moi a anem thaboka atui don ani han en maula hei nem thlap mai ni chuan in mong hian air pocket in mudeu no langa hei hi baking powder kan tel wang kha anita a chuan baking powder kan tel boka yeast kan tel bok khan kan chang thop kha a min ma a proof chunga rei lo pha a chuan a light and airy ka ti mai he azanga ma kha chuan han eila ka hian azop ma big a kan butter tel te po khanin ati rim tui pha ani artui chung mu cha kan ta khan he apon te po khi a uk moi bokani he hi mania kasyam khami recipe tho kasyam ania amai ro chu first proving nei me lawa second proving darkar potling lo minute somni chung leka syam anita ni he hi kan flat bread stove kan urania he chung te po hi tho tha ma tui ma chuan he ban oven a urve thung ania oven a hian minute somni panga ka urve le a he hi achunga hian artui ka brusha achung mu cha ni lo chu wang chuan alang uk lo ni achung in muang hian a tho tha ma atui ani hi voinia kan siam kha ania artui chung mu apona kan ta wangin alang uk tak le zwalani hi mania ka bread pizza siam recipe cha kha ani a mizo chome te le pizza te ne na inrem ma achan chu chicken albel po khan kan chome a lo alsa te kha hemi bread kan han eitel khan al pha vur chuang lawani chuan sandwich te le burger te mayonnaise man na chi ang chi ti thlum deu turang te po kha hemi bread nen hian ainrem a atlum vur lo wa atui mani min lo thlira kan lo me bye bye